Nisambula na wekanda na ndoba tutomai en nandangona ni Baki Keli en Radio Fiji wana ndomo iviti kina FBC TV. En vavina kan nanda ngonongo ni satiko na nanda bulangi na ibukibuki ni Manindia Levu. Sena Deputy General Manager Operation Research and Development maina matambosi Miguel Marro ni toki Solomone Nata. Isambul vina. Ni bolo John. Naka metigu itu kemenangan vital no en nondang nongo sali besar itu kena vital no membaleta na matambosi Miguel Marro ni toki kasala kiti ni sariti kena vital no misa buku di na matambosi ongo kira ni bibara ramatigi mandanga en riri ni rasa ngati mbakan ni kila sarwavina kasi nabi kasa lauti kina na matambosi en buku ni tata ni biboto de kita kira ramba be mbaleta na nanda banua kawaki na nabi ngarabi ramba ni matin itu anda bitan lo tunggu na buku ni kena listaki na ngele ni toki kira mo ni bibara ramatigi mandanga en buku ni tikinongo. Iyo nak wajod matay mandangan na nunggu ambulatiko ira kelesaran na turangan na marama na token gele wirando wantaking gele ira kelengan na lunu puno raborong cuma na program ni wakikili na kami ko iyo ndino tiko na nomini wandi ndi lombeka ujoni na nomni tiko na taronguri ya begitu na matambo single maru ya ketu sa ndi to mai no tu di to mai klam na kando to na songo sendo mbeka na tambata ka ngasi tu mbeka no bono to yo me balawa sini ka dio wasanga bulu melo mai ngo setunga angeliunga na kae ngarabi klam na tiko na wila batana matin tu gitu lang doon yung may sama wila na constitution leon na lawa wisaw gele na ito kini gele na unong gobiti matubos ng maru isyangan ni karoroto kung balat ni kuay na buru-buru tulong endo tungan na matubos ng maru alam tungangon na ito kilen transport tungangon gobiti yang talori talin doon na puno na bibuno kora tukin wiran na ito kini gele suyurin baka na indigenous people sarboile nonra yau nangele leu era sengasarangani do talaka bo bira era tawandu tulo ko bira na urambekan na ngole mai na ngona urambekan na early settlers yukitu una ni gitu tur na rai na ngona na belutaki mana ngono sarar ni koloni sarar ni mai kini na be kaya tu ni be se berburu na ngona ramai wando no ikina me maru itu mandangan onda gele me nonda chung mandangan itu kini gele me do ramai no ngono me mbulna kena law dana kena vital no verno turanga bali nonda bonua rebi turanga ne vengi pitikina ne be yobusa rasuligi nonda wando ni me bendo an songo kapato kai tu matambo singel maru me ngarabo no nonda gele me sulu virna ndona kuko me ngarabo nangere me lista kan gele wira bia mantaka ninda klam na nangele anga raramba nangele ina bula waila web na keno was ndo tuntur na economist land is a factor do to na fact of production ya na buno na tibu mekin no madala ya itu matamos ngel maru gitu kita katungan itu bingar ambin nangon da sota betungo begitu na matambos ngel maru gitu na raitu mandangan na pingkara bindun begitu na garap yuro na bosa tunga na nonra dundun mer bosa rawallewa asa sanda gitu ni bulan nda sa suta betu na ngoni kwa yo kenda menda reinga danga na kandur menda sa punda ka web dia na on manango chun ona bia wasiangan umum lilibu ni bingarap na matambos ngel maru itu lucunga na core rules matai mandanga melista kinangele iko e minakata me mailis kene koronga ya me ba kumunanga mai na bada pembeka na rende se premium se compensation endon me na kumuni mai sanga me soli na kene tokindi na ningel kene katulunga ya
Mindo sule chuna matambosi ngel maru na vi wakasala totoko momona na vingun tolok na kandi tutu ni ngele tutu ni lisi wakasala ni wakandurin bisnis sarara ni rabat tumbro dagi non rombola men non ngele na vi tamo todo ba ana katulu chuku ni ngada lew na matambosi ngel maru kami na no matal chunga na matambosi ngel maru mendo sulia si mena baru taga chunga non ngele toki ni ngele mena yang na non rakau memur me ka kundo no non mesa lista ki todo tu non ngele ka mai siang na non gele ya bo ditu balo ya menanga na tulu na tu bolile ni matambosi ngel maru ko ke tu ngara chuni ko okay de wato kai juga na koro ya onongo sabi be wasa wul ke bitu chugo na undolu na lew ni lisi ngara chuni matambosi ngel maru mena be na baksa uchungo tumbu saraba lew na ngara bi lisi mbaka lew na kerkere na patataro ramai mina kata mesar lista ki na merme lista kana ngele wotu ki ina no majugo no kenda na ngele wotu ki vi dio so kondu tu na pasende na ini ngele non da bonwe ngele tu wotu ki kena bo sange o se ni rona ngele matin tu bata ki na freehold ya mena bason ke bitun undul ya ando to kana wili na lewni lisi ko rombo ci vi ci tungo lebnu bunu ebe lista ki sana bebe lo chumbega ni wole ni wanan rau rusul kondo no ndolu na ektia undo to ngel lewa ektia ya sabe bi ndo chune katul ngel to lo boito ki ni non da bunu wa ndo no katul sa lista ki la bondo me ko mun chume ki na bemba ki ni bebe lo to na wasa hul katul na milioni ya menanga na ne tu rara mani bengar na mat mosingel marui ena buku ni abutu na kena abutaki mai kena tabili leba na garabati usange lebu sarang kena basungan lai menel sar na kena panganggal tagi na lisi na beka keda na ke muria mai ena buku ni bengar ya ni ndatun chiwangon na kena lista kini gele autun chugani sa pasol ke bitu na ondo na lebu ni lisi ro ngeme wasi ro tali jogi lo mena ke nangara bina kango matai yura na lisi bu kwera kerker mai abi bi ono ndolu cuma nangango ertu non na dan rabi kitu na matambos ngel maru merangara bi on cuma ndolu sanga ichi kona ke nangara binga kona wasul ke bitu na ndolu na lisi ko ka juga di satu ron matambos ngel maru kembal satu ro wasul ke bitu na ndolu na lisi ko merangara bina kena bi matangali kona wasul ndolu isi di tarvale bisnis i sarvonua tavatale na giba na kanyuai mananga chuna na kani rakai tamba kena bi matangal na basul ke bitu yo sanga chugo ko na ondol ko kachuga wirongo ko kerker bumai seberndo na mulis na kerker mai ya wil juga rawasi ro juga ndo mikitu na garabo ko kerker mai ge kena guro kena garabira wi rachugo rawi sa cukup gitu na wasul ke bitu nondula ni bosu tiau turungan ibu kini manindia andiri mana kamenan to mandana tingulagalek di berni nang ibu aku ritali tu na vital no nang ono boru taki nondang ngona ni baki keli and radio Fiji one ndo moiviti kina FBC TV. Ni borong at kumayan na nondangon ni Baki Kelly and Radio Fiji one ndo moiviti kina FBC TV sana to sarto kana nonda vital no nondangon ngo bikim ni kanda ndo batomai may nonda bulang itiko na ibugubukin ni Manindia si Deputy General Manager Operation Research and Development may namatambos ni Ngel Maru nito ki Ngel Maru nito ki Solomon nata kera ni ba kurital mandano ni pamadal. Yo tun juga wotso ni na kenangara bina lisi ko aparata juga wasiru juga ndo ko kere mai kurang garabi chungu bibi ono ndol sa ke chigo ko na pasol ke bicha chigo ro garabi tal chunga ko yan ono ndol ya ko na kenabi matangal jiru tungu ko kere chumai na lisi application nga yan me bakanga ni ona kere chumai na chigo na requirements on me fill tang na form sama kena fees na kay bina kay style sona
sona begana iwola sona itu kutu kana binagachi mena salawat cuma nomni wola kere-kere doya na bank statement merani kitu kila o kimro ro tahu juga sesa merani ro sum ro bolilis mete ka sasin soma ro tum dang mena bolilis mete nun ona mainji na yara ro abu gitu ngana nda no muchi o kena na warong cuma na lisi mimbi juga na lis mana soma juga na murende mete na rende sana ko la ko chubiran tokin gel kono ka jungon wa ngoni gitu na bina kata me gitu na kot ke mena tu ya endo cukup dalangan non rabitu ko ni mana tambana ni nambange na tambani titi urong do sule mana non ripoti ke ba lisin titi na bina kasina agricultural farm reports nangai me to sana ngai me reida sana ngai da kana bitan login tokin gele sore ni da ba ndu ba ro ba tu ba tau chunan du indu irani ta katale ba bita ke ba ngel kobu na bina kachi me ko mana non rabi ba ndoni na tokin gele majority concern bina kachi kya sangai da karena kena limbutuki orton itu basilis ortungo na wi asibiti anda da tungo nango na butuko nangele servita nangele yang onongo na servini gele sa sini bakai lu ko mendo dondo tuna chinen campus temen da ko tamera yang onongo ni satu na sabiso na ni bingarabi sabang tagi jungo na ka edan jungo na GPS kongo satellite based duangan watongan libun mobile nganggur aku tua begitu nganggur waton ka son nambai kiri sarani kila ko na bunol ta begitu kina to ndagi sana ken mapi kambi wataken wol kiri sangi cuko ngon sale loma me wa muri merani matatan wol kiri me wa muri na ngata tudo ko bina ka mimber nge mesul na lis sangi muri mendo na ken bi bandonu me la saroki ke sa bandonu sana solibi kuna dona iwola nalan juga na list offer sana sumu mai sana ngai mo sintak na mboli lisi sana ngai solib sana ngai wili baka neto tenente ina matam bosin gel sana don mboli sana solibi kun don chini gel sana mai sintak sana sumu na kan don mesomi sana mai wili baten sao guru sartunga mai na vital no ni bantang gel ina matam bosin gel maru ke baluri bango ni sangan ni aloba ko na matang ngeli sena bi kala ba ka ni bi ko kir cuma saro talanga ni ko ni bi ko sasin vandunu no mo wal kir sana song talaga na mo nikis ya badala na ken na dongara bin na bola kir la to ya na bola kir sana ngo o ko sana ngo ko ya ko tu cuma ni la beran to kin gel ke banda do tu cuma ngo na mo tumbo singel maro rawata ina baki ngo ya wal so ngul million se dio so million na vital no on dor tunjo ina bola kere na new lease application sanga kena kurtal cumbega yor nandi nau esa cuna korun tutu kena koruo yana nangare na bola kere wo sanga ichi go nangare ko chuku ngoloma urtu na pasol go bitu nondu o na kena pos me wala ngana monitoring and enforcement ni ko sa mai chuku pat gitu misani to ten nondor yo kan na watu tur sanga bul lim sanga bul kena wil sari da ke disul go dio namba yan bala sangay may tuna biyokan ko sana nga may ngarabi chuna matambo singkel maro kito nloko wi ko ani mena loray no mo chugo niya solubi ko ndona lis mo limanta nangel ngel titi mo li titi gel ni tarawali mo tarawali kito sana ngay bari di kutuen kemni talangan lis tungo yan binakachi mo gni na somo may na no mo ni lis matatem na ko na bon lis ndo asa intaga somi bagaron na lis na matambos ngel maroy may na matayngan chunir ina biambaki wada ke ina matay ni bulo chune yang ngongo sara ni tingo minga ngon ngata mga ko beso makina palalay sa tandol to na katumay na susumirin mamanta bira na lis ko ng gelaway toki dinaw dotol to na lang galaw weekend to ino ngongo besi bicho na chinimilo na lew ni dinaw tutal to ang kanangata mengaray yang ngono ira na sa turaw tuiki manabilis todo ya bakalawa ni ochelium na bagi na tumbu talangan na red total na tataka na dan chuna rent assessment me tumburi meren salabat ko ta na marketing gel inangonia willium na bagi todo ko ochelium na bagi na tumbu chuna red sange kitong indo la ko abo kitalan kitong lebare na we lisi todo ngo
me salabata wata ke na ina ki kwa sulikina no machi kun ona ke pamadala ke ndona chikini muru ke ba tona redo mango ni gole la kan business chigo ndona garachi mbaka garachi lewu na loma no mo listen tite ya sa dala juga ndona garachi sa daka juga loma no mo chuku residential ya sa dala juga sa dala ta chigo na ki kwa sulibi ke ba sulibi mo le titi na mga juga mo le titi ira no le ripeta kana no motoka si no tekta indon juga sa senga ni kele nambai si itu no motoka ripeta ki juga lava ka chuni lava ya sa dala juga do juga na bridge ini sando loro iba kitu na sulibi kondo na ngono mo na pabi nakataki na mo dala meka tu na yugo sin tarawali chu atau sin tarawali tu na ngongo okay yo bina kami sana sulibi mandabi kondo na penalty le ona renu sum saranga runondolu limnondolu patau sara ona sumaya mera ningai sul tali kondo tala development period wo moranli pador kinaka ni busuti au turangan na ibu-buki ni manindia dari bina kami nando talmanda na tingulalala ka dimberni na tosariti ko na vital no en ngono boru taki nanda ngona ni baki keli na Radio Fiji One nando moiviti ke na FBC TV. Gamita sa artiko na nonda vital no en ngono boru taki nanda ngona ni baki keli na Radio Fiji One nando moiviti ke na FBC TV. Turang na ibu-buki ni manindia ni matambos ni gela marui ke ron ni bakuri talmanda na ni pamatal. Ni akaitiko ni kasama ni Solina Lisi. Ke Lisi ni tite mesa Lisi nga ni tite. Kota lindo na ka raka na loma ni Lisi. Sebo iwi. Iwi wandi tite talmanda. Iyo ndon jungori uchu ni na mekuru junga nong pamadala ko ka juga metungo urana lis ko sa mai turang matambo singkel marui ko merangai mai vanganga to tektel chukun ya ina mesalawata bata ke na ivolo nilisi ko solivire yo ko ngone ni ke ba mina kachimo solivu na lis mintar na hotel na sarvanua ni mina kachime daki na hotel eso go sini wachuwa so go solina lis ni hotel anggai le lakatal tu kena titi patal tu na ina ba iya ko ka juga ni usala ka juga itu na lakukan ona solibi na notisi oke rano kona tutungi taki somo mai sultali bi kon hotel na chance ke ba ro na maki pinagata solibi ko ro ke 5 ron dan sarbono ba yung go hotel nga nila ni matambo se embasi ko chumi na chikino turun mai nandi manda don na reportin ni vidana bulo sauja Urtu kumuna ro mai ole ni donan ro bada dan undul main bitano undaru kaju. Wir na bridge ta kutumbe non release soli wir notice mai soma soli wir chance. Bete ke bausin ta ka sana tosu kuna bitano me reni ta besar me sa wang lal tek main ngela sa buku din na mulis. Kitu sini bina kata ina ka tinga molong mai me ta wanga na ka tu ni biku. Ka wanjinjina wa senta ka mo mai liskina. Pamuria to nga na tikina santo maka sanga chukutale kona matangali wingara wingon dualan tun dealings virongo kebaka na chukuna namu lis manda bikitu o weli lon mai nambange na mongo moki stakini gel se nada kan vi boli ugoran voltaka chunga na namu lisinga ko to satarato ngur ya na vi bolingo en voltaka chunga na namu lis sindan voltaka nangele boito ge kan sakla tuas tambuni voltaka ni sa may dapat talaga na lisi sa nandotal na bitan no buya me va muria nga na bitan no dorat ko na may namatay ni waswas ni bitan no wir na kirilis wir na kirilis ngo wir sa na krem na bagboy na me sa krem na renewal wir to liwa krem na new list kongo sa krem renew the list mer bagboy taki tanang kay mulital na ngono sala me do pasar mengai le sulta le ko sianga sono ngona mai suli viran na kire na babu ni lisi sora ni suli viran na ngele to doko sora ni kolai
saringgele wera ni bindai sa liu mbekan matu wali ratu ikia ron mbekan luvenda sa bina kata merawa rauni takaya so nangona sabi na kasi nanggele me panta ki ndone pa manganta ki liu sarnela wena rauma ki high and best use ke wane ngole bangori sembeto si ngole bangori lutoka ona reta na bi sona puno na bindu bundu bia sara kono bote ga mbete ni labuli wera rawate cuma ini titi sing sucar cukuni ya sara na kasa nel ni ya talaga ke rotel nga ni na don vital no mret ni salile ni non rangele ni tukini gele sana raw ni sinsul talen don lisbu sara ni na suli bertun tukini gele mertulis taka se mertu nakana tukina ni vital no tudo ngo no mure cuma ina na ken tu bani di bawah bo ingilis yo indor sabi intol na kachungon na kenangara na lisibo korla maira kerkere nge kena karua wir saratu makau tuike kona waso no kebitu nundu kangara bitu satu mdea sange mbamba sika mai wir na matangali tundu badan chwali una major project kwer mesala batu batakin non ngangan na matintu na bi batro takin tangon sala na wali utakin wai na non health centers na bikurni wuli government lists una vistation tu ngora lista itu logo ya wien kakira lista betin tu lista tu sangai cikor tu na FRA na water authority urtu logo tu tel tu program rebna kato logo tu nangel minta bagi non pepini wai wali butaki na kena paper kena ngon sala na dav suja sangai cikor tel na clean energy projects wirongo na hydro ngarabatal matam bosing kel maroi daklam na katu na nganganda ni matintu na buku ni clean energy kona watang gor tunggur me monasabu me dari watu sange cukup talang na sola uja zurutal tunga mai urtu na takalalo sandu na kana libni takalalo sa ala kacungu ini na via rongo dombega bolile indon na project libni baksa uja tanan na eco challenge ngonda project wetamero ari taka cuma na kena lalu awara tekicu, wati ngangori ndombu tongo, na kelo duru sumbe ngori opola uri tambe ataku se bichile buli cincara bunta, mai lomo ngutu azara ngori mamanuda, yaldo kiana, nabito ya ko ya, do to tamani project wetamere libuni laba roma ikina ngona leka sin balau, sing mandanga ni indona bulan na nabita, cini kabita ngana sing, nabito ya. Yan sangai tu talen na dasar itu cungon bini climate change rona bitambana sara parota kira dongo na kena parota kina unune na seismic stations kome tombo abu gitu bi sei bitingo beranyara kinda apa juga na lenovonuan ni sa basi kembali na kena warning sangai juga talen ngor na kani waroni wai kena tumbu ni wai bertudu ga rawili tuna angge cukup talen nondang ngande na sona private sectors nyurongo nanjin ni bula bela non bono private sectors tutel tungan nondra projects menggara na matambo singgel maru wirke tungo era sala batu tu la batu tungan donong sona ucin bengo sona ucin bula bengo sona ucin bagi bengo sona ucin bagi tul bengo sona ucin bagi cini bengo esati burotu na kena takalakai ya na kuritu ni vingarevin matambo singgel maroi kuka tokan major projects yo dona tiki nongo na vinakatamo na pamalanga kina wale ucun na vola nilise sondo torongo chung na manda na vola nilise ni sor mai sain tungo era sain sartunga rasenga tuni klam na katu na sar sain takatu kitondo to pole megitondo pamatata na kabira iliu ni sala limbe kana wuli na wilu wala ka keto wa ndi bundo lok me bango wande otak tal chukulu bena na sain mandanga stamba kana lingan e ngono go sale buchu na wuli sale bu na wilu wala sara piso chung mai na tamba ngono na bonili si uchu ni ni gusto tiyaw turangan na bubukin ni manindia ni matambo singgel maroi ndiri bina kami nando talaman na nating malelek ni beran ni tosartiko bakuri na vital no yan ang una buharuti kong go. Nandang haruti ko ni Baki Kelly, yan Radio Fiji 1 ng Damoiviti, kaya na FBC TV.
Tosariti ko na nondangaunan ni Betang no turang ni bugi ni manindia ni matambas ni gel maroi kira ni bakuri talmanda na nomuni pamatal. En na buku ni ibol ni lisi. Ibina ka wutsun in watun juga na bol ni lisi endo to na ibol mbeka se endo mbeka na tuku margete bimbi toka ni belachi. Mai na matambas ni gel maroi ni kuasa nathan tok ngone na landlord bata kai ko Malaysia nathan tok na ten ngone non ro bela chi ngone ro ko ni ye chu ne bolongo ke wan manin don lenga na basika si tumbu mai muri na bolonga ni lisu na bantaki de seng tan do tan la kameli bantaki ambe tu no bango se ko ru ko sule be na lis se seng wa chu se na da ringa kin ke ni bolongo ko ne bolongo ngo ko na ga mo ba madala kin bete ni wir ke na lisi mera to le merondo wili ke ti ko na non ro bol ni lis na da ve tu kya bete na bol lis e wir tu ngana ti kin lewe ke na matai na bol tu ngaki na ramu na buno iko tu kina na medes mbeka na buno tu kina ngelea na lewu ni bonua lewu mbeka ni ngele olistaka ke ba lisi ni tiko mbeka residenza na via kala itu mbeka lisi ni titi na biar kalyo buto merklatu na tuku bango na buno da betukina na matangal da betukina na tikina da betukina na sana da betukina yang na mateni waswasi ni lisi sanga ikena kuruan na itabi ni menangara ba okoya mai lisingo ukachukuna ni suljubi kuna lisingo rindu wala inteltunga na nomundundum utana beka ona daka simba Italia ke basa na boleh tu ka ke ba na lisin ni residential yeme residential targina bal sana ngai chuku talaga nei type mona daka buchu mena tunchu ba mona so mona murende mona ba muria na launi no de bonua chuku tal na launi mbula na launi ni environment ko andon me ba muri na tui na no bol ko mo lo mai ba muria na bolen lisi bataki na lao beta na bonili se abu takitu mai na lao ngara ningele sang wala nga ningele wala nga ni lawan ni matambo singal marui e rusul ko rotel na law ya bodatu na ngara ningel wirke da mo na mai ba muria itu na ya mo lo mai mo law abiding tenant to be a good tenant mo tenant bina sanga yana ken nakroni waswasi ni bonilis nakamo nataka ba kwa mailis sanga jugutale nakene katolu na nakame nataka bo o landlord o TLTB ko jugutala no type mengara nekakuni wasosata gina na ko mailisi nakakuni ndundunga durtunga mai lokani lokotani sia TLTB no durumai na mai marwa mena tango mangachu kuna liska kwa sulia Geke no tu na nonon rau na kamera na takapa ro sa ala tagaruro mero na takapa bata ina buku ni lisia ko ka chuga na mitai sanga chuga na tabin matambos ngel maroi sanga chuga na onro tabi ruro mero na ngarra na lisia tangi kenu chuga mero sai yo sa sai ni asan mai stambataki ni sa stambataki asa vai volo tu wa matintu na bol ni lisia ken balya sa bakalaw sa bakandi na bolili se soli weekenda na dundun mendalevanta ki na kakaku ni da paso sa to dan chuban quad enjoyment wata ke exclusive possession na lisi ndun me suli chuna ka ke ba osin yo enjoy ta ka chuno bolili si na ngelilisi kasi nga talaga ni tako magiron na no muchikuiga ke mba na lisi ya babal chu lenga chu yan na daga natikina andun mena chuko ina lisia meran ngai modo kono kin lisia ko kachu hana quad enjoyment wata kin exclusive possession ina lisia vaya lalanga watangin dengan sarira ki disul ko diun nambaki ero nindo nambaki na lisia kin disul ko diun nambaki ngai watunga na labo menagata mena wador nangela ngai dakan dona kena lisia ya na lisi erau ni kono bultaka ya ngono mo don uchoni don kabo ko to sa ko to mengo na ronon dolchin go bit na bulo September gondon na karndo tangi to na tokin gel ni me bultaki chigo na lisi ngora kile ngai ka sanga lako chuma ni sona lisi go di sul go di onambay e bita patana tul chuma na tamata ta seba sar sanga tu ni kila go dia Inge melong me sangge lure ni rabul bul tagi cukur na lango ni laul libu sara
Endam itu ngato ingele sinto no ne waswas. Sangga ino no mana matembos ingel maru me pangaramen no nangun sala. Kira ni rabai foto-foto talanga nato ingele ni vivul to dong. Mana sebidem rondol chungo bitu. Sabando no ikena matembos ingel maru me sala baki rusanga bul kalim na pasende mena vivulya ke ba senga ni me wator data kana ko melis na gela ka bultaka rusanga kulim pasende me suli bertogi turmanda ke ba bulta ko na ron na undul asa ando ni la buli bon la goberna tukin abi veli musa sar tunga undula yo ke ba talangan mani bulta ko na mani china baki en ruso bultan pasende na la goberna tukin gel Keban ke me bulta ka choni ko no china baki bulta ga ni ba vida sa chinchunga na pese ya ndona kabu do tal na la bo bina ke la ko chiberto ni ke le mana chikin kabu to e u boswa na ramuchunga ngon na bol ni lisi na bi kai tu kina mera onge chichunga o irna borong chumai irna liste ngel chubi ina matmo singel maro mera kila badin sonongo na lisingo na sule bi lubim mera klatal junga ko en na zabe chikol mani bolise so jungo sanga tuntume bango o nare ne me ndosumi watal tume bana sona ka ke tu dingo mai ngor sala ko ni bango na sasin somi tu sa bangare ko ni bango sanga tuntume yo sa lengo nungungasi o disucha ya udinga ngo yo kana ui e da sin somi chu na rende tu ui ni dormi somi na rende watal tu bana e ko tu bi wangi chuma ke na matamo singel maru ya Don menda clutch kuna polisi na kama ka begina bata ke na itabi don mongaraba mere no will chuke na bagando na tenant binaka na good tenant of the bone yo sana tostal chun ndur mamala wochune na ile hotel tuna tu ni bingar matambos ingel maroingo ena binakachi me ona do butamanga baramba so Endon tamba na busa duri na matambos ingel maru na bilang bagsauch wana dam to na leno na affairs unit urtungo ertu kau saranga mai mertu mengravir to gingel gravir to gingel ni maksud tiau turagane bubukin ni manindia ni matambos ingel maru total mantana tingo legaleka ni berni na to sariti ko na vital no en siapa da bari tingo na vital no en ngona baru tikong ko nandang ngona tiko di bakikeli en Radio Fiji One ndomo ibiti kina FBC TV. Uti ni wasi-wasi ni nonda ngone ni vital no nonda ngone ni baki keli en Radio Fiji One ndomo ibiti kina FBC TV. Turang na ibu begini maninde ni matambos ni maru ni bakurital mandar ndomo ni pamadal. Iyo na kaucu na pamadal chunga na taman na buya ko bitan bagi sama banduri na leno no affairs units itu kusar chunga na kena manjia utal chunga na kena ba slejar sa chunga na be walor i nonda bonwa urtu ya utak saranga me mertu mengravir na to gingel ke baure dan abidi ngravi lelew na korol na tabi lelew na matambos ingel marui na betul urtu siama chuba te gertu nala urtu mertu me specializer chunga birangan to gingel ngande na wata taro na banduri ni bisini sinabi barara mataki talon no na kakirba mertu bingarawi nortu lang kena setup tagi na non trusty na kena viva meutaki na tukutuki ni mape kakirba don mertu na baru taka chukune lalang membeli certon yur salonga mai sapon don sana kya so nongon sarndo tun chuna tu ingel na matambo sapa kan garawi chunga na pantengel wir na tenant man laumai kena panan ya artu sangai tibu bucungo le bucungo na kartu valor chico que va ni gaindo mbega ngona na solo bikitu beteni rambali buton rotu bingara na ngamendo na kena madalango ve rotu na kena mandia ya evile tigo na tikina bimbi rotu valor chuna lalau indala ko abu kibango na bi korkor nindali vital no bango o turun matangali so turun nya busa ndam itu mea
Ni la kami ba ni kitong dami to ora durmi ba main dami tongo. Sang saran ni kai to kaisan. Ronga ni ore na kena pakai tapa ko na masih sisi dona kena tini tapa ko ni vitim dak. Sang main dami to kaisan. Ya saran na ka to matan. Dona ka walom ni ndabare tong ke pakasam mata kai. Ke ba moto kaisan na retong dona kin moto kai. La ko sartunga me ko main dami. Kena sang ke famadale. Kotutuen bini file na peapan sanggali pamadal ya kuya na ilulu ni busin matagal rutun dambe wale na sarto. Ya kena nun mena na baturang na matumbo singgel maru ya tapi pacu ina pa betan sabi so nongon. Yurun tu inigel sandun merekila non retutu nigel berin dami vital no la untuk kai cubango inform merekila non rengel. Urutun na lang kondo cuban non tu itabili bungo nabi matanggal tolo kai biti yurun tu kinigel biti na unit ibe sibi bola tumbe na nondol tata kali butoga wirungo merenge mela non profile na profile ngo men tare men non ritukutu na itukutu itu bina kata me kitu sakila na non rebuli na non embaki ni bula ko esa non ra tu bagi ni buli ya taka ili wirungo rebuli na kasarma ibe ke memna bingar Rani ke memna pantai gire mera ba nak tak non rabi ngarabi membe ngarabi ba nak tala non rambol to gin gele mikito kila sange sem bagi mainan non itu kutu ya non rangele ko satu raw weekend tu non de labo ngele selistaki ngele sa bo ngele kobu kakite ba nanguna ta bang expagi na lisingo do sa faru tikem do chuma non mai toran ngele ngo nanguna mai ta bakina do sa kumuni labo chiko sisona ka ba ya non tu ita portu di sana wasusia sangera ni ketung gitu so na vitarno e bola indo non de bola tuku ningel ada ni report ya dan cuma asset capitalization report asset capitalization report ngome satu tu lo sare na vi ka mbale chira itu tu mbale chira belata non rengel belata non de labo ote ke non tu ba ni vingon ni mata kai yan kai bena kachi mengai taka chukona bitan no sala ko chume lulu na buso to rimanda gal san do to na ibola sa do to report sa ko to chume siana sulen bag bertu na trusty siur na tuan matanggali si lulu to ko ba minta bitan lo mo sanda rasa ngatal to na balda na kan do me tu ni singa balda na gel ngor ni kai chukon ni sa pochigo sa pochigo se sa malab na lisingo itu sabi na kata me ko to na to ra ni ngono me da bagina to sa paru te ki mo me baga na bitan Isagau kun tu sapa muru itu ngana tanno ko la ko nga me ngoni kolon. Mitu sa ko to abu gitu ngango. Bisa una. Di ndo tala na ka ke toro de chungo uchu ni son to ke ningel ngo e bina kasar tu non ra bakasa. Era bu bina kasar mai be ke mai na la ko chuen. Ni daga na vital no bango ke mai kela. Mai ndu sima kitale. E bina ko tu ane ke mai bina ka chime ba buli tala ai. Isa ko no ka ngau tu ni chua. Me bisa una waron vingarabi me sar kila na to ke ningel sa tu na ke tu mata ta vira. Ni kena kai vitar nocho ina mata bos. Ke ba tungi ta ka baro na vir na on be nondul na vi mata kali tunggu i nondo bunwa. Ya sando na da ka liuba. E tu sanga chum tu na to bolem tu na rawata na tikina Ngai liutale na bi program itu ina mata bos ngel maroi ndo chungo na na committee of better utilization of land ono pasara ramuchunga ngo mitungo na bi ndo tal na ndormi ba madalaike na mastalenus pleni ko sa rumbi wabu gitu ngo itilebu puno lebu ngo sa lentel me bitilebu duru talanga me lo motebi uni sanga chuku talanga ngo na seed fund grant ko arto sule chuku ton tamano kachu wiki gimlia lenono sa fes sanga chuku talanga ngo na carbon credits trading ngo na kabuya ebu ngo saran basungan ni bingarabi e valor chona matambo singel maroi mera ni tundei ka tuko ko me garavana bingarabe binakachi me ngaraba biranto kingele biranto vante ngele ino matintu veira kenga foreign direct investment in toto kona umani lawu na karton to kochu mene bambaki vika keda itu na binakata me gitu na barote gitu me deitu ne tutu tuwa tigulo mo na biluta ki binaka tigulo mo na kila na daka na kene to na kene bakarau na attitude na andon to kana chicken me gitu ndo reda tu suta kirna tu customer kedenga siang na biban ndu itaki na matumbo singel maro ndu ne kana bosli meram bichurira
meron do bingarabi mi chuir na bingarabi ni ketu tu trust yo kento itu sin tokin business na polisis matambos ngel maru na trust di orang anto gini gele do itu nganggur asar na tokin business mo kime mingo kime mai dagat tu kon non song kon matambos ngel maru na wali besar na iba madala na wali na bibo anditaki na wali na bibo ramataki okila ni samata tati ko na itukutuku ni bande toto ke nondang ununggo membelitir no kanter ndo botong mai en nondang una ni vital no memai da botong na vital no en ngono boro tikungo ke renindo tal mandani itukutuku ni bibo anditaki beir na wekande bombimbi beir na itu kiningel Ia bina ka wachon mai cinco kan ondoru ngona na kabin kuwa. Usule cungan na buku ni bilutang matambos ngel maroi na ken pun lewa. Yau na ken ibu buke. Biki mem na maninjia na wesles matambos ngel maroi. Na ni me tunde na ki mem sanga me garabi kemuni bina katolo. Tun maleo ni ben garabi. Tun vale lewa ni baka tibo kinam ni taroi. Satu nga nabos na raw nga iki mem napandit iki mem nangarabangan ng mitay satu ngur na wala nabi office na wala satu ngoy non da bonwa ili undo le ba chungan na bo sa bitu tali ando gur mesing otoka ando memba do meregira kin do me kurubo do talungo no sori do me sausau na titi chungan na bingara mere no ron bingarabi tosu chungan bingarabi tosu chungan ngada bingarabi leun na bibi sausa ba dore na matamos ngel maro na mona liba na kena patotol ta kena bingarabi kena kumuni labo sanga tumu saraba lebu sanga tumu talchunga na lebu nilis ikembali na binaka chigena na bingarabi mangosa totoka to binaka mera ni rabara integi binaka kena bingarabi na buk ni kena maro itu non tengele bir non takau na itu ke di bunong dawal Naka, dabo binati wale ube Solomone Nata, na ibubukin ni Manindia, si Deputy General Manager Operation Research and Development, may na matambosin ni Gelmaro ni 2K, may nang dabulang iti ko nang unaboro tikungo, turang na ibubukin ni Manindia, pinabali besar na numuniting komiti ko na besurit, muni may bulang iti ko, sara bulong iti kina na wekanda, pambimbi na ito kiningele, en non dabuno. Pinabali besar na borong ating may, na wekamu ni Ombutambuwa, ni kalungat sa katiko.